Ekitabo kya Zaaburi Shurana 45 ekyeshongolo ky'obushwere bw'abanyiginya aha mukuru w'abeshongozi Zaaburi ya bene Kora omwiraka eririkweta omwanganje. Omutima gwange gwijwire ebigambo birungi nibishesheka ningamba ebigambo ebinahimbiire omugabe. Orurimi rwanje n'ekaramu y'omuhandiiki orurikurawusya. Ori murungi nohita abaana b'abantu, oburungi bushukirwe aha minwa yawe. Nikyo Ruhanga akweriire omugisha ebiro n'ebiro. Hagatira rurara yawe iwe manzi, ojware ekitiinisa n'obukuru bw'obugabe bwawe. Omu bukuru bwawe otembe embarasi yawe, ogyende ori omusinguzi, orwanirire amazima n'obucureezi n'okwishikirira. Omukono gwawe guryarasha batiine. Emyambi yawe eine obwogi omu mitima y'abazigu b'omugabe. Amahanga nigagwa omu maisho gawe. Ekitebe kyawe eky'obukama ayi Ruhanga n'eky'ebiro n'ebiro. Enkoni yawe y'obukama n'ey'okwishikirira. Okakunda okwishikirira wayanga obubi. Nikyo Ruhanga wawe yakushikiireho amajuta g'okushemererwa okukira bagyenzi bawe. Ebijwaro byawe byona nibitamiirana omugaju gwa sumuruna, obunyanunga n'omudarasiini. Enanga ezirikuteererwa omu bikaari ebihunzire emiino nizikushemeza. Omu baheereza bawe abakazi ab'ekitiinisa harimu baharaba abagabe. Aha rubaju rwawe rwa buryo heemeriireho omugabekazi ajwire zaabu y'ofiri. Iwe mwishiki we hurra, oteekateeke otege okutu, oyebwe ihanga ryawe n'enju yaasho. Obwo nibwo mugabe arikurigira ahabw'oburungi bwawe, ahakuba niwe Mukama waawe, obe niwe waaramya. Abatuuro baryakwekundisa n'emitoijo, n'abarikukira obutungi omu bantu baryakweshengyereza ngu obahakye gye. Muhara w'omugabe omu kishengye kye ajwire eby'ekitiinisa kingi ebirukirwemu ezaabu. Baryamutwarira omugabe ajwire emyenda etariize n'amabara mingi. Abaishiki bagyenzi be abamukuratiire baryareetwa hori. Baryareetwa baine okushemererwa n'okwesiima, bataahe omuri nyaruju y'omugabe. Omu mwanya gw'abashwenkuru haryagarukamu batabani bawe. Oryabahindura abategyeki omu nsi yoona. Eiziina ryawe ndyariijusya ab'obusinge bwona, n'ahabw'ekyo abantu baryakuhimbisa ebiro n'ebiro.